Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya melimpah berkah, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Langsung saja mari kita belajar bersama di kitab Wasatul Mustafa yang bagian 2 bab dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Sayyidina Ali, isna agawiya siro al-ma'rufa ing kebagusan, walau ma'asafalati lan senajan sumertane pira-pira wong asor. Qala dawuh sapa Aliyu Sayyidina Ali, wa malan iku sapa as-safalatu utawi pira-pira wong kang asor. Ya Rasulullah, tuh Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah, alladzi iku wong akeh, alladzi iku wong ida wa inda nalikane den pituturi sapa alladzi lam yatta mongko ora tanpa pitutur. Wa idza zujiro lan nalikane lam yatta'id mongko ora nampa pitutur sapa alladzi. Wa idza yujiro lan nalikane den cegah sapa alladzi lam yang zajir mongko ora dadi kacegah sapa alladzi. Wala yubali lan ora peduli sapa alladzi bima kelawan barang kala kang dawuh sapa alladzi wa malan barang atau perkara kila kang den dawuhna apa ma lahu maring alladzi. Ya Aliyu Ya Aliyu isna al-ma'rufa walau ma'asafalati. Qala Ali, wa masafalatu ya Rasulullah. Qala alladhi ida ido lam yata'id wa ida yujiro lam yang zajir wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Wahai Sayyidina Ali, berbuatlah sesuatu kebaikan walaupun kepada orang-orang yang rendah. Maka Sayyidina Ali bertanya, siapakah orang-orang yang rendah itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima nasihat ketika dinasihati, dan tidak mau berhenti ketika dicegah, dan tidak mau memperdulikan ucapannya dan ucapan orang lain. Ya Aliyu Sayyidina Ali, sodakotus siri utawi sodako siri, tutufiu iku nyerep apa sodako siri, ngodobar robbi ing bendune pengiran, wata jeli bulan narik apa sodako siri, albarokata ing kebagusan, warizkolan rizki al-kathiro kang akeh, wabakir lan isu-isuan, wabakiran isu-isu ono siro bisa dakoti kelawan sodako. Fa'inal bala'a mengsak temani sodako, fa'inal bala'a mengsak temani balak yang zilu iku temurun apa balak qoblal bukuri ing dalem sak durungi bukur. Fatarot tu monggo nolak apa sodako al-qondo'a ing pepesten fil hawai ing dalem awang-awang. Selanjutnya, wasiat selanjutnya, ya Aliyu, idza
Ya aliyu sodaqatus sirri tudfi'u ghadaba rabbi wa tajlibul barakata wa rizqal katsir wa bakir bi sodaqati fa innal bala'a yanzilu qablal bukur fataruddul aqda'a fil hawa'i. Wahai Sayyidina Ali, sedekah dengan cara yang samar itu bisa melebur murka Allah, menarik barokah dan rezeki yang banyak. Dan bersegeralah dalam bersedekah, karena sesungguhnya bala akan turun sebelum pagi buta, sehingga kodok yang buruk akan ditolak di udara. Ya aliyu, hei Sayyidina Ali, idza sodaqta nalikane sodaqo sira fatasoddaq monggo sodaqo sira bi ahsanima lawan luwe bagus-baguse perkara indaka munggo sira fa inna sodaqatu lukmatin monggo sak temene sodaqo sak puluhan minal halali saking barang halal ahabu ikluwin din demeni ilawahi maring Allah min mi'ati miskolin katimbang 100 miskol min haramin saking barang haram wa sodaqatun lan tawi sodaqah tukadimu iku ngajuaken sira ha ing sodaqah wa sodaqatun lan tawi sodaqah tukadimu iku tukadimu ngajuaken sira ha ing sodaqah qabla mautika ing dalem sadurunge mati sira afdhalu ikli utama min mi'ati mithqalin saking 100 miskol yata sedakuna kang sedako sapa kaum biha kelawan mi'a mithqal pada mautika ing dalem sawise mati sira. Qala dawu Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala yoma yang duru ing dalem dinane ningali almar'u sapa wawaan ma ing barang qaddamat kan nglakoni ya dawu apa tangane almar'u. Sayyidina Ali mendapatkan nasihat selanjutnya. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi asanima indaka fa inna sadaqata lukmatin min halalin ahabbu ilallah ta'ala min mi'ati mithqalin min haramin wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati mithqal yatasaddaquna biha ba'da mautika. Qala Allah Ta'ala yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Artinya, wahai Sayyidina Ali, jika kamu bersedekah, maka bersedekahlah dengan hartamu yang paling bagus. Karena sesungguhnya sesuap sedekah dengan barang halal itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada 100 sedekah yang diberikan dengan barang haram. Dan sedekah yang kamu berikan sebelum kamu meninggal lebih utama daripada 100 sedekah yang engkau berikan setelah kamu meninggal. Allah SWT berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Artinya hari ketika seseorang menunggu pahala atau kebaikan yang dilakukan kedua tangannya. Ya aliyu, hei Sayyidina Ali, tasoddaq sodako siro alau mautaka yang ngatasi pira-pira wong mati siro fa inna waha maksud temune Allah Ta'ala qad wakala teman-teman makilaken sapa Allah al malaikata ing malaikatan ing malaikat yahmiluna kang gawa sapa malaikat sedaqatil ahyai ing pira-pira sedekahe wong kang urip ilaihim maring mautaka
wa yafrahuna mongko bunga sapa mautaka biha kelawan sedekatil ahya asyadda luwe banget ma ing perkara kanu kang ono apa mautaka yafrahuna kanu kang ono sapa mautaka yafrahuna iku seneng sapa mautaka fit dunya ing dalem donya wa yaquluna lan ngucap sapa mautaka Allahumma tuh pangeran kula ifir mugi ngapura tuan liman maring wong nawara kang metangi sapa man kobrana ing kuburan kita babasyara lan bunga no tuan ing man bil jannati kelawan surga kama basyara kaya oleh bungano sapa man na ing kita biya kelawan sedekah. Nasihat selanjutnya, ya aliyu tasaddaq ala mutaka fa inna wa ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma fir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyaruna biha. Wahai Sayyidina Ali, bersedekahlah untuk kerabat-kerabatmu yang sudah meninggal. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk membawa sedekah orang-orang yang hidup kepada kerabat-kerabatnya yang telah meninggal, sehingga mereka lebih bahagia daripada di dunia. Dan mereka berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menerangi kuburan kami, dan bahagiakanlah ia dengan surga sebagaimana ia telah membahagiakan kami. Ya Aliyu, ya Sayyidina Ali, ikmal ngamalo sira kholison ingkang ikhlas lillahi krana Allah fa inna waha mangko sak temene Allah la yaqbalu iku ora nrimo sapa Allah ilaman angin wong kana kang ono sapa wong kholison iku wong kang ikhlas liwajihi krana ridone Allah. Qala dawu Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala faman mongko tawi sapane wong kana iku ono sapa wong yarju iku ngarep-ngarep sapa wong liko arabihi ing ketemu pengirane wong falyamal mongko becik ngamal sapa wong amalan ing amal solihan kang bagus wala yusrik lan ojo nyekutaaken sapa man bi ibadati rabbihi kelawan ibadah ing pengirane wong ahadan ing suwiji. Wasiat selanjutnya, ya Aliyu ikmal kholisan lillahi ta'ala fa inna waha la yaqbalu ila man kana kholisan liwajihihi. Wahai Sayyidina Ali, beramallah ikhlas dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima kecuali amalnya orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia beramal baik dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapapun dalam ibadah. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangan, khususnya sesuai bab ini. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipermudah untuk bisa bersedekah. Semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dan segala kekurangan datang dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.